Pod sloganom Štedimo energiju, čuvajmo okolinu, Profine BH je sa partnerima organizovao treći po redu kućni sajam. Riječ je o manifestaciji koja ima za cilj upoznati profesionalce iz ove i srodnih branši sa najnovijim dostignućima na polju prozorske tehnike. Sajam je održan 23. i 24. maja u krugu firme u Živinicama. Energetska efikasnost bila je centralna tema Profine BH trećeg kućnog sajma. O bitnosti ove teme za građevinarstvo, a time i za prozorsku tehniku svjedoče teško stanje u svjetskoj ekonomiji, sve oskudniji resursi i skuplja energija. Kod nas je općenito svijest o bitnosti ove teme još niska, ali je zato naša misija utoliko bitnija kao i uloga države koja mora zakonskom regulativom, ali i mjerama sprovođenja iste, igrati isto tako važnu ulogu, kazao je direktor Profine BH Samir Fočak. Epitet vodećeg proizvođača PVC profila u Europi podrazumijeva da ste inovativni i da stalnim donošenjem noviteta na tržište potvrđujete svoju poziciju, a time i svojim partnerima veću mogućnost ponude. Shodno stanju na našim tržištima i uopšte u branši gdje obični bijeli prozor može da napravi svako po svakakvoj cijeni i svakakvog kvaliteta, tema našeg sajma utoliko je sve aktuelnija. Edukacijom tržišta i podizanjem svijesti krajnjeg kupca svi zajedno možemo imati samo koristi od toga. Sajamski dani organizovani su i kroz seminar na kome se govorilo o nekoliko tema. Tako je prvog dana bilo riječi o značajnim prozorskim tehnikama, danas načinima lijepljenja stakla za profil, novinama u tehnici prozorskih okova te softveru za planiranje i tendersku dokumentaciju. Drugi dan bio je posvećen predavanju o energetski efikasnim prozorima, potom o energetskoj efikasnosti u Bosni i Hercegovini, trenutnom stanju, zakonskoj regulativi te realizovanim i planiranim projektima. Bilo je riječi i o novim zakonskim propisima i iskustvima u primjeni ALO sistema u graditeljstvu. Osim oficijalnog dijela, na kućnom sajmu Profine BH upriličen je i prigodan zabavni program. U ovom dijelu izvučen je i dobitnik glavne nagrade u nagradnoj igri Uštedi i osvoji. Profine BH, Trokal, Kemerling i KBE sa jakim markama lideri su na tržištu PVC profila za sisteme prozora i vrata u Bosni i Hercegovini. Osnovna djelatnost firme je prodaja PVC profila, pribora i okova za proizvodnju PVC prozora i vrata, grilja, roletnih, kliznih i harmostijena, PVC unutrašnjih vrata te unutrašnjih i vanjskih prozorskih klupica. Sinergija tri brenda omogućila je da je Profine BH danas vodeći proizvođač PVC profila i u Europi.